Edel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ilah mau emam, ilah boga cumi sotong. Iya cumi sotong guys, tah gede. Bu ini gede banget tadi guys ya. Tapi pas udah dimasak kayak gitu tadi bebakar, terus ya sambal terasi, aya lalapan peuteuy. Tah peuteuy nama lotot doang seeta gede edel. Mantap. Tumis kangkung, kerupuk udang, ejeng, oseng pare. Ilah mau langsung makan bismillah. Rada tenang orang, si kenang ora bangun. Deh bismillah. Woi, rada teas. Bismillahirrahmanirrahim. Gede. Gede. Bah, sambal nalada we. Betul. Lapar.
Ada. Oh. Gede nih guys, ada guys. Ya lah ya. Ada teras. Teras weh. Mantap.
Hmm. Hmm. Oke. Petenya dalamnya bagus-bagus. Wow. Yes. Yuk. Wadaw guys. Kurang suka. Padanya manis banget. Ada. Lapar weh. Aduh pegel. Gak ada ya. Bete emang hiji. Nah, alhamdulillahirobbilalamin boy. Ada 5 makanan yang nikmat banget guys. Ya udah cukup makanya. Cumin udah habis. Pokoknya jangan lupa subscribe. Sampai di sini dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kurang minumnya.